Biyag Di Tao. Hello kagayam na yung bagong oras yumanan. Welcome kayo dito YouTube channel Jenna Almoy te Drama. May sagot ka na kayo ti part 2 ano pagibusan day ta pakasaritaan. Ngamsak pa ti amin makablawang pay daray Kabulos and family. Cheryl Wakit kan Flory Castañeda. Kaya ti tayong tingarudan tanggan ti pagibusan. Wano episode 418. Dito'y drama tayo. Biyag Di Tao. Sino dyan ang itulod ka? Nobyong? Ni, saan sa kayo? Kaadalak day chay. Gayam ko. Siguradom lang. Tano agliblibak ka. Dakas ka kadamami kan daddy, Nikki. Nay, adda ka mo't gaya mo, Nikki, iha. Iho, di kagsara iti dalan ni Nikki, Tapno makastrakan. Bagbagak lang ni Nikki, mami. Bimababa yan ang nagladaw nga gaw-awid. Apay ngamin analadaw ka anagawid, iha. Pinagsardan ko ngamin pa titudo, ma'am. Ala nga rod, ingkag palasan tamangan kan. Wan, ma'am. Ala, sumra kamatan iti silad mo, iho. Welcome to Jenna Almoy the Drama. Nagbayag kamatan nga umunag iti silid mo sa kayo? Clarice, anyang araramidem dito silid ko? Urayan ka. Di mat datan tumat lang ang ti agasawa. Anya ko matidakas na no dituyak ang maturog ita. Clarice, pangaasim ha. Rumwar ka dito silid ko. Sa kayo, dinak ka din kayan. Nagbaliw ka din tirik ng kanyak. Di mo't kanayon mo nga ibaga idi anapatagakan ka. Kan kanayon nga ibaga ni mami idi asyak ti agbalinto nga asawam. Saan pa'y nga ita ti umno a panahon para iti dayta, Clarice? Ala, rumwar ka dito yan. Pangaasim. Nakita ka mo't ang nagkapoy di silid ni Sakeo, Clarice. Kan, anya ko matidakas na. Soon to be husband ko man. Wan ngam na maamuan ni Ma'am Lilibeth ti naramid mo. Di nalakit di magustuhan day chay. Anya, di na magustuhan. Amo namat nga iti saan nga agbayag. Kat agbalinton nga asawak ti anak na. Anya ko matidakas na. No isapsapami ti panagsimpami. Agturpos tapay nga umuna iti panagadal ta, Sakbay dagita abambanag. Awanan tinamnamak ang makaturpos pa'y. Saanan ang makahabol pa'y dagiti grades ko. Kat kasano nga ro daytan? Anya lang hindi ko na anda Ma'am Lilibeth no maamuan da dayta. Kat, anya ngay nga rod. Inaramid kumit amin na kabailak. Ngamkas di ilat tamat. Si kalatan ati agturpos. Uray jak makaturpos Tanagasa taklat na. Tangamin, baknang tuti pakiasawaak, Nikki. This drama is owned by Jenna Almoy the Drama. Congratulations, iha. Talaga nasirib ka. Tanaalam pa'y ti kangatuan apamadayaw iti panagturpos mo iti kolehiyo. Agyaman nak, ma'am. Gapumit lang kada kayo daytoy. Ay, na yun taagdo matigas at yukin ni Clarice. Mami, sorry at talaga. Jak ngaminan mayulo ti agadal pa'y. Congratulations, Nikki, iha. Lilibet, di mon ungtan ni Clarice. Ala, mapantayo kit din iti restaurant ngayong pa-reserve ko. Celebraran tayo sa panagturpos ni Nikki. Okay nga, Rod. Ang apay nga awan ni Sakeo. Itay ko pa'y nga awagan. Jak mo't makontak tay number na. Inawis tayo gayim ng agkasangay ita. Imbagak mo't asaan pa'y la sumurot kadagiti gagayom na. Taadda celebraran tayo ita. Okay lang nawa ni Sakeo, ma'am. Amoy umutan. Adayo tirik na nakanyak. Nalabit. Di na kaya ti dumaray iti dayto apan nagturpos ko. Alang nga rodan, baybay antayon. Adda kami mat akaduham. Intayon tani, mabisina kon. Kasla na unag mati pampanunutan bakit? Ay, adda pa nagbabawik iti pangadeng ko apanangampon kin ni Clarice. Tapno agbalin nga asawa ni Sakeo. Kunak ngamin nubayat ti kaadda na kadata. Kat dumakkel anasayaat. Kan makaturpos iti panag-adal na. Ngam saan mo't gayam? Ala, di mon pagbabawian ti panangampon mo kanikuana. Ti pagbabawyam,
Kat ti panang ibagam katakwada nga isudan to tagasawa. Ha? No apay mat kami nakastatim bagbagam iti katakwada. Sigurado ang mga namnaman ni Clarice. Ay, wan nga rod. Sa bagay, adda panunod da. Makaamudan ang mga ngedeng para iti dayta. Ni Sakeo latan ti makaamu iti dayta. Yakon kayat ti makibiyang iti anyaman a pangedeng na. No kayat na pa'y ni Clarice nga agbalin nga asawa na, wano saan. Ma'am Lilibet, Sir Lando, agmerienda kayo pa'y, nangiyagak iti meriendayo. At damat babaunan tayo, iha. Saanan ang masapul asika ti mga ramid ka dagitoy. Pakaragsakak timang serbi kada kayo, ma'am. Ape akasla naliday kayo. Kaslawan gaganay gayan nyo ita Ay, di mo latan ikaskaso tayo nayo, balasang ko. Mala, sumango ka mo't agmerienda niki. One man, sir. Ay, di tuyak pa'y laang. Tadyak kaya ti makasinga kada sa kayo kan Clarice. At dadangamin iti salas nga agsarsarita. Ah, Niki, balasang ko. Awan ka di pa'y panggap mo ang makiasawa. Awan pa iti panunod ko dayta abanag, ma'am. Ay, nag-asat no asino man ti makagasat mo, iha. Nagsingpet kan nanakam ka. Dumteng tulat ta siguro dayta, no panawin nan, ma'am. Angam ita, jak pala pampanunutan dayta. Takayat ko pa iti makasubad kada kayo. Saan kami mo't ngagsingsingir, iha? Para kanin ka ti panagturpos mo, saan apara ka ta kami? Basta agtrabaho ti kayat kong aramidan ita, sir. Sakeo, please. Urnusan ta kuman ti amin kadata. Agkasar ta kuman, please. Di ka ganat kunakmet. Orayan ta ti umno a panawen. Di ka kumagganat. Kat no di naksamot ay ayatan. Nagbaliw santirik ng kanyak. Laglagi pom asyak ti kayat damami aparakan ka. Sipod dimtengak dito'y balayo. Saan akabsat tinang ibilangakan ka sa kayo. Naging pagmatan dagiti sugat iti rupak. Napintasak manan sa kayo. Sa anak pa yan nakasagana ang mga sawa. Baknang kayo sa kayo. Awan ti rumbang apagdanagam. Saan tantong agrikat? Clarice, Please, agpakpakaasi akan ka sa kayo. Agkasarta ko man. Urnusan tanti amin kadata. Ni, asino nga taday tagtuk-tuk-tuk? Mabihit lang! Nikki, Ha? Sa kayo? Apay, anyat masapul mo? Nikki, Oo. Apay akas ti pa ng mingming mo kanyak. No adda masapul mo ibagamon. Ang mga numakita da kadasar kan ma'am. Wano saan ni Clarice, katanya pa'y ti panunutan da. Nikki, para kin ka. Sagot ko para iti panagturpos mo. Congratulations. Sayang tadyak na darayan. Ni, sana rumbang ikanak pala iti regalo. Please, Nikki. Awatom ko man. Alaman langan. Agyaman ak nga rod sa kayo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Niki, nagsaritaan min kini sa kayo ti may papan iti kasarmi. Ken mangrugi kamin amang kita iti wedding organizer. Amangan no adda mairekomendam. Ha? No kasta talaga matuloy yan ti kasaryo, Clarice. Niki, saanan arumbang ama itantan pa'y. Kalaat sa dayta Kaslara siya samat. Taison tumat lang titurong na. Ay, madimanin ti rusok ko. Ni. Makabakbakwarak, mapanak biit ijeban nyo. Ala, anyat mapaspasamak ka ni Clarice. Anya? Masikog ka, kunam? Kunak manawan pa napas... Tangiwat mo. Ang mga no adda makangagkan ka. Diyak maawatan, Clarice. Masikugak. Ngam saan ani sa kiyo ti amatoy sikug ko. Niki, tulungan na kumaamang ilimad iti daytoy.
Nang runa kat awan pa'y mo tinapasamak itinagbuatan mi kini sa kayo. Kat, asino nga rod ti ama ta si Kugmo? Awanan, nabayagan nga intarayan nak, Nikki. Anya? Nikki, please. Ad ako makidawak apaborkan ka. Daytoy lang amin ti mapanunot ko a solusyon ti amin. Ni, anya man ang daytan, Clarice. Welcome to Jenna Almoida Drama. Dayta ti ko na masolusyon. Siyak mo ti pasubong. Nikki, please. Maudin daytoy akid dawakan ka. Pagparangan taas si kakat siyak. Kat amo mun ti aramidam. Nikki, please. Clarice, manipod ubing ta, kinalkalubak amin ama di nga aramid mo. Ayat ko la saan ta amaong tanadwa. Aging ka Please, katiita. Nikki. Maudin daytoy. Awanan ti sabali ang mapanunot ko. Jakmat kayat apagtalawan dak no bilang maamuan dati kasasaad ko ita. Awan sabali apagkamangag. Jak amo ti sawak, Clarice. Talaga ka di adisidido kan ang mga sawa sa kayo. Agganat ni Clarice, mami. Oray man kasano ti panagganat na. Sika lata ti agdesisyon, iho. Sika ti masurot. Diyak ka mo, mami. Medyo alanganin, nak. Diyak maawatan triknak. Iho, iba ka man ti agpaiso. Ay ayatom ka di atalaga ni Clarice. Wen, mami. Ay ayatan nak ni Sakeyo. Nagsaritaan mi nga rodan ti panagkasarmi. Iso atulagan tayo kuman, mami. Clarice, please. Agsarsarita kami iti anak ko. Iso apanawan da kami kumapay ditoy. Mabalin? Sige, mami. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. O anya, Nikki. Nakasagana ka ka din? Apay ngaya binartag ng matan, Clarice. Di ka natagari. Ta mga numangagda ka da, mami kan daddy. Ala, umay kan tagpulis kan. Ibadom tibadok. Kan agbangbanglo ka iti bangbanglo. Kalpasan na, sumrek kan iti silad ni Sakeyo. Tila, ipaparamid mo kanya, Clarice. Maulawak. Binartag ng matan. Ala, umay ka, Nikki. Adayta, nakaidan ni Nikki dito'y kama ni Sakeyo. Nakapaklab. Iso asaan amadlaw ani Nikki daytoy. Pagarupon lakit din ni Sakeyo asyak daytoy inton sumangpat. Sigurado ang makainom dayjay. Takasangay tigayom na dyan na panan na. Amok anasin aw ni Nikki. Sorry, Nikki, no aramidak ti kastoy. Nga masapul ang mapamatik ni Sakeyo. Nga iso tiim mo na alalaki iti biyag ko. Kat isuntumatan ti panangibagak ama si Kugak. Rumwara kon ditoy. Sapay ko mata sumangpatan ni Sakeyo. This drama is owned by Jenna Almoida Drama. Narabyan ang matan. Basit latin na inom ko. Medyo naulawak. Sino tinakaiday ti kamak? Clarice? Hoy, Clarice? Nakaturog. Ha? Saan ani Clarice? Ni Nikki da ito ya. Nikki, agring ka. Apeng adda ka dito silid ko. Nikki. Ha? Agat arak ka? Nabartag ka? Apay, asino dayta? Siyak da ito, Nikki. Ni Sakeyo. Apeng adda ka dito silid ko. Nagloko man dayjay Clarice. Inyagnak ditoy. Pinagbado nakpay iti bado na. Kita amato'y bado na. Apeng inaramid na dayta. Pasensya kan, Sakeyo. Ngamjak kaya't ti paparamid na kanyak. Agasam, ibagbaga nakit din nga. Agpagarawak kanukit din kan ka. Anya?
manjak mata. Nagalas ti paparamid na kanyak. Tapno makaluban ka no ti basol na. Tapno amo man niya. Masikog ni Clarice. Kat ilimlimad na kan ka. Anya? Agpaiso ka di kita nga ibagbagam? Wan, binartak nakpay nga rod, tapno. Mairok makano ti bagi kang ka. Loko dayjay nga babae. Sige, mapana ko ni ti silid ko. Diyak kaya't dito'y. Mabit lang. Agsarita ta pa, Niki. Ado pa ti kahit ko damagan kang ka. Sige, agdamag ka lang. Basta amok ti sungbat na, sungbadak sa kayo. Good morning, Sakeo. Ala, agtugaw ka. Agsarita tayo tinalapat, Clarice. Apay kasta tilangam. Nakapurpurnal ka. Ibagam tagpaiso kanyak. Takagurak ti maululbutan. Anyang agpaiso. Asino ti amat ti sikog mo? Agsaw ka. Asino ti amat ti sikog mo? Anya si ko nga ibagbagam. Ulitak. Diyak kayat ti maululbutan. Ibagam tagpaiso. Barang mapakawan ka ba'y? Asino ti amat ti sikog mo? Sungbat! Awanan, Sakeo. Nabayagan asaan ang nagpakpakita kanya. Kan may sa nakainom kami iti day di agon daw ay isoan na ilawan kami. Anya. Pumano ka niti sang anak. Tama nga nun niya piti maaramid ko kay ka. Pakawanan na kumasakayo. Aklo nagtibasol ko. Pumano ka niti sang anak ko na. Dalasam! Uwan sa kayo. Traidor ka, Niki. Kunak numatulungan na kiti dayto ay ngam impasubo na kumat. Clarice, sorry. Diyak ingagara. Amo mata na barte ka kiti day di akan ito. Kan apay ngamin abinartat na kiti. Diyak nalapdan ti bagi ka nang ibagay iti amin ka ni Sakeo. Kunak, sulisugam lang ni Sakeo. Diyak imbaga nga ibulgar mo ti palimod ko. Anya nga ita, kaguran ako ni Sakeo. Kasano pa ita, Niki? Pasensya ka na talaga, Clarice. Traidor ka, Niki! Amok, dakkel ti panagustong kini Sakeo. Iso a pinadakas na kan ko, ana. Ulitek, nabartek ang kunakmat, tabinartek nak. Diyak nalapdan ti bagik. Diyak napuutan dagi dyan ngayong bagbagak. Kan may sana pa nang padakas tinaramid ko. No di kat imbagak lang tagpaiso. Aklo nam ka din, Niki. Adda pa nagustong kini Sakeo. Makamu ka na niya't panunutam. Ang amala, tapno di nakpagatapan iti dakas. Pumanawak dito eh. Ngamin, mabain akon. Gapukan niyak, iso na dadaal tinapintas alinangan nyo kini Sakeo. Ulitak, pasensya ka lakuman, Clarice. Welcome to Jenna Almoida Drama. Sikat ti pumanaw ti balay, Clarice. Balang kantis. Pakawanan na kuma. Nailaw anak. Apay, anyak mapaspasamak ka na kayo, Sakeo, Clarice. Apay nga gapapa kayo. Daytoy ang babae, mami. Inalilaw nak. Isumat lagayam akayat na ti paikasar kanyak. Pilitan nak amang ikasar kan kuana. Tagayam, masikog. Kat sabali alalaki tinakasikog kan kuana. Anya. Mami, pakawanan na kuma. Nailaw anak lang. Apay ang naaramid mo ti kasta, Clarice. Ken ayan ni Niki. Agsasarita tayo man amin. Awanan ni Niki, mami. Pimanawan, gapu iti daytoy a babae. Diyak mo't pinapanaw ni Niki. Iso tinagdisnudo apim manaw. Anya, napanan na nga rudan. Adakan ka no anya ti aramida manak ko. Sika ti agdesisyon. Ngam no siyak ti masurot. Iti anya pa'y laaga po nga ikasar mo ni Clarice. Talaga jakon kahit nga ikasar ni Clarice, mami. Inalilaw nak.
Anyan. Jaklaim pagharop akas to'y ti pagbanagan ti amin. Pasensya ka na, anak ko. Diyo ikiddawan iti pasensya ti saan nyo mata nagbasulan, mami. Basol amin ni Clarice dagito eh. Kat, anya nga rod ti planom. Rumwarak pa lang. Diyak makaid na dito balay. Agpag na pagnaak pa lang dito parke. Barang maalay-ayan ba si Tiriknak? Barang... Ha! Aguray ka. Mabigbig ko dyan nakatugaw iti dahi dyan abanda. Ni Nikki! Nikki! Sakeyo? Aping adda ka dito eh. Umayak lag palamiis, Nikki. Sika, aping adda ka dito eh. Agpapaangin akmat. Ala, dumandan ka man nga rod. Tamakitugawak dito'y abay mo, Nikki. Ha? Sige, Sakeyo. Sa dino ti papanam, Clarice. Abay nagdakil tayo mo't muabag. Imawag ti ama to'y sikog ko, Daddy. Urnusin mi kanon ti amin kada kami. Anya? Sa dino ti papanam, Clarice. Sumurot akon iti nakasikog kanyak, Mami. No kasta, nagsinublian kayo manan. Wan, Mami. Kat nagkariatakderan na ti sikog ko. Mabainak ngaminan kada kayo. Kastamatan kini sa kayo. Iso nga ing karigatak akinuntak ti ama to'y sikog ko. Kat nagkarimat adinak baybayan. Ala, siguradwam nga rod anasaya at ikasasaad mo iti sidong tinobyo mo, Clarice. Wan, Daddy. Nasingpatmat kit di ti ama to'y sikog ko. Ala, addakan ka day ta, Clarice. Katagan anad ka kumakanayon iti sa dino man apapanam. Agyamanak, Mami. Ngamuray do kasta, nawaya kalatta nga umay dito'y balay. No bilang kasapulam titulong mi, balasang ko. Wan, Mami. Kat agyamanak, This Mami. drama is owned by Jenna Almoida Drama. Napintasan ti panggadan nyo at huwa, Nikki, kansa kayo. Apay, awan pa'y plano yo ang mga asawa kan makiasawa. Wan nga rod. Ne, maparan titawan. Amang ano di mapupuutan kag mabaakan kayon. Makiasawa ako ni Timabiit. Ma'am, sir. Oray siyak, mami. Daddy, mga sawak mo ni Timabit. Ne, no kasta, addan kaayan ayat yo adwa. No kaya't yu akit ag double wedding kayo no iso. Sana mo balin, Daddy? Ngamin, ninikiti ikasar ko. Anya! Anya? Owen, sir. Ma'am, kat sapay ko mata maikariak nga agbalin a manugang yo. No pa'y imbilang dakon kaspud no nga anak yo. Sorry, mami, Daddy. No nagayatak ka ni Nikki. Awan ti rumbang nga ikidawam iti sorry sa kayo. Tanabayagan akayat ko nga ireto ni Nikki kan kayo. Ngam ti amok ngamin, kat adayo tirik nam kan ko na. Sanitan, mami. Ay ayatay ko ni Nikki. Kayat ko ada kayo tagkagasat. Tamam mo yun ti ugali ti tunggal maysa. Ken kayat ko launay ni Nikki para ken ka anak ko. Agyaman na karod no kasta, mami. Agyaman no kayat da ka para kani sa kayo, ma'am. Mami, kunamutan kanyak iha. Ken daddy, kunamat kanya ako na. Sige, mami, daddy. Kasta malangarod, pagsasaritaan tayon ti kasaryo. Tapno malpasan, tani, magagaran kamin ang maaddaan iti apo ko. Saan nga amin nanamnamaam kat maitungpal? Datayo tagplano ngam ti Diyos ti mga deng no anya ti mayan nato para kadatayo. Alaga gayam di tan tinagibusan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Tita. Musical scoring. Eli Palacio.
Isagsagot ka na kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin, ni Apo Diyos, ti mang tarabay, kan mang bendisyon, iti tunggal maysa.